Me llamo Alfonso Saavedra, soy hijo al sazón de Alfonso Saavedra Torreiro, natural de Melliz. Nació el 12 de julio de 1918 y falleció un día triste, víspera de Navidad, fecha que no quiero recordar. Quiero ser para ti. Alfonso Saavedra era o maior de 9 irmáns, descendente dunha saga onde o seu bisavó, avó e pai xa formaban parte da banda de música de Melide. Moi novo decidiu que o seu camiño estaría nos instrumentos de vento. Con apenas 12 anos, en 1930, xa formaba parte da banda de música de Melide. Con 17 años largos, escapó de casa junto con otros paisanos de Melliz, tal Panduriño, por ejemplo, y escaparon para ir a la guerra. En 1940 é destinado ao exército en Zaragoza e nomeado brigada de complemento de enxeñeiros. Igual que o seu irmán, Víctor, participa en bandas militares. Víctor chega a introducir as gaitas galegas na banda militar en Madrid, algo inédito naquela época. Pero Alfonso decide deixar o exército para entregarse por completo á música. En 1950 crea a súa primeira orquesta. Funda una orquesta con un grupo de coruñeses. Era la famosa Orquesta Oriente. Tocaban simplemente a nivel regional. Estaba compuesto por 12 músicos. Ahí nació su primer gran vocalista, que fue Pucho Buedo. Na Coruña había un local onde se xuntaban os músicos da época, La Tacita de Oro. Foi alí onde Alfonso escoitou por primeira vez unha voz que o deixou abraiado. Era a voz de Pucho Buedo. Ese encontro sería decisivo. En colaboración coa emisora Radio Juventud da Coruña, presentan oficialmente a Pucho Buedo y sus trovadores, baixo a dirección de Alfonso Saavedra. De la Orquesta Oriente, mi padre sale de la orquesta y junto con varios músicos funda con Pucho la orquesta Pucho Buedo y sus trovadores. A repercusión é inmediata. O nome espállase por toda España e remata nas grandes salas de festas de Madrid, como Rumbo, Casablanca ou Pasapoga. Yo creo que de los mejores cantantes que hay en España, que si Lorenzo Valverde, que si Pucho Buedo, Álvaro Pita, que los mejores estaban en la orquesta de mi padre. Era el rey de la música aquí en Coruña, no había otro como él. Todo el mundo quería ir a trabajar con Alfonso. Os trovadores comparten escenario con figuras lexendarias como Antonio Machín, Javier Cugat ou Los Panchos. O público madrileño cae rendido ante aquel conxunto capaz de interpretar todos os estilos: tangos, boleros, pasodobres, rumbas e cancións galegas cheas de sentimento. Mi padre empezó en Rumbo, Casablanca, La Parrilla del Alcázar, York Club, Pasapoga. Todas las mejores salas de fiestas de Madrid pues las recorrió mi padre. Todas con contrato fijo no iban a la aventura. Estaban siempre el invierno ahí trabajando todos los días. Por eso los músicos de aquí de Coruña querían ir con mi padre porque sabían que tenían el invierno asegurado. As discográficas non tardan en chamar. Graban temas como Chessman, Caravana del Sudán, Quiero ser para ti, Válgame Dios, Solamente contigo, consolidando unha fama que xa era impecável. Pero no momento álxido da súa carreira, Pucho recibe unha oferta tentadora de Prudencio Romo, director dos Tamara. Estando debutando en Marsella, o cantante que tiñamos se enamorou de unha corsa. Claro, chegamos a traballar, o cantante non apareceu, entonces empezas a investigar, o cantante que había collido nun aeropuerto un avión con destino a Córcega, claro, nada, que hai que buscar outro cantante. Entonces telefonear aquela mesma noite a Pucho, que traballaba na sala de fiestas de Madrid, Casablanca,
cos trovadores. Os trovadores quedan de súpeto sen a súa voz principal. Oh Dios mi Dios. Alfonso era, pois, un alma mater pa familia, igual que seus irmáns, Víctor e Enrique. Viviron todos os aconteceres empresariales musicales na familia. Tuvo moito que ver na vida familiar. As orquestras estaban moi mal vistas, sobre todo as orquestras aquí en España. Refírome nos anos 60, nos anos 50, incluso hasta principios dos 70. Houve unha lei que promulgou o arzobispo de Santiago de Compostela que na época de Cuaresma e na época de Semana Santa estaban prohibidas todos os bailes e todas as orquestras non podían actuar. Entonces, que pasaba? Que había unha etapa do ano en que as orquestras tiñan que fuxir. Había como unha emigración musical. O caso que lle pasou aos Tamara, aos Satélites e aos Trovadores tamén. Entonces, a onde acudían? Pois a lugares que se movían moitos cartos. E no norte de África movíase moitísimo diñeiro. Todas as orquestras fuxían a esos lugares. Lonxe de afundirse, Alfonso resurxe con máis forza. Viaxa a Cuba, Estados Unidos, Alxeria ou Argentina. Trae consigo ritmos tropicais e decide apostar por artistas nativos. Sobre o escenario brilla el Dandy de Lébano, xunto con Tabaquito, Alejandra del Río, Pepe Romero, Lina Montalvo, Carmen Cuvalier e Lorenzo Valverde. Un auténtico espectáculo de revista único na Galicia da época. Coa súa orquestra, xa consolidada como unha das grandes impulsoras dos ritmos caribeños no país, Alfonso alcanza o punto máis alto da súa carreira, pero o destino sorpréndeo prematuramente. O 23 de decembro de 1970, con só 53 anos, Alfonso Saavedra falece no seu momento de maior esplendor artístico. A súa traxectoria deixa unha pegada profunda na música galega. Pioneiro, visionario, director exixente, Alfonso Saavedra foi e segue sendo unha das figuras máis importantes na historia das orquestas en Galicia. Y decir que Melliz era innato en la música. Había nacido mucha gente musiqueira en Melliz. Somos musiqueiros. Contigo tan solo vida mía, que tú eres mi alegría, mi verdadero amor.